thlir tu te in zawa in chi bai vek kule voin hi September ni som sang ni le som ni panga ania tu tum kan video tan chuanin news then khat lor khom puan chuan hun le chhiar chuan hun in lo nei le don ti ang Missouri province changte chu Aizawl hospital khatla internal bleeding in a omeka adin mun a thalem lo a thianu zai thiam katrin kyang te in tong trai puina adil Vinci thianu katrini chuan ti hian a soi Vinci dam lo thu in ka hara khongai takin tong trai puina kan mamo alo dam le theinan ICU wa omek ati chanchin bot seila hian thisenwar unit level mamo ania Vinci tan tlom ngai thei kan om ya lem le kan wahan mamo MVO in mitran puina kamamo blood type o kher angai ti in katrin hian ngen na asiam ngal bok ani ole kha kan chiar chho tak ang khanin Vinci changte chu ICU na takina om ania he thu hi sensiari news chuanin aron post ania hi arin tlak view maya engpon ni sela Vinci changte dam taka alo chuale theinan thianu katrinin tong trai puina ngen na aron dilania thei thei chuanin tong trai na lama te hriat pui taila Vinci changte ICU atanga dam taka alo chuale ngei theinan tong trai na lama te po hre theu taila athaome mi bo thi in mu ani tu thladinga atanga chin hriat lawa om Henry Lalun sanga kulikon Aizawl chu voin chuma dar som le minute somlia khan thia mu ani thudon nai na soidanin Henry Lalun sanga kumsum thum panga apa bi kabliana kulikon veng Aizawl chu zirtop ni zangkhan scooty MZ018828 mangin serchi panin achuaka chin hriat lawin a omzui ani voin akhan chia tlang khotlangin azon na tokin chuma dar som le minute somli vela khan abona le a helmet an hu atanga metar zanga vel leka hla a ruam hu ani tuna hian police tengai chan mek anni tudang ilongai thak chhun jom zelang jail ro sanga birthday ni ya bus athlonina service don a in thlashun wangin aresan apian cham lom na thil pek adu lo ut icon star langsar bera chalngam jail ro sanga chuan zirtop ni hian kumsum ni pathum atling dona a fen ten he ni pola hun man tur le ti tur an duan mek lain ama hian thil pek lian tham an pek ero adu lo ares hi apian champol hian offense ta chuan alom na hun an buat sai dona Aizawl khopuya athlonin city bus som an tlantir don bok fuchiang lo mo salar thar tu tuidam tlangwal hi ut icon sang ni le som ni palia alar chu anhuwa apian cham thleng masaber ania offense ta chuan ropui taka lom sak tumin anin buat sai mek heti lai hian zalenin offense group pakhat atanga thu adon dan chuan ama hian a in thlashun wangin thil pek lian tham adong du lova offense te ro chuan an petreu don thauthung ares apian chamlom na hi zirtop ni chanu dar thum ares official fence group admin chuan Grace Restaurant Hotpot and BBQ Fuklan Aizawl buat sei ani dona atam thei ang berkal turin anin som chaltlang Aizawl khosamek ares apian champual hian offense group pathum Raldo Group, J-Star Family le Support Group chuan Aizawl khopuya athlona chuan theina tur City Bus som an tlantir tu chu chuan sak vek turin mi puite an ngen ani thudang ilongai thak chhun jom zelang dam pabial by election atan INC candidate atan pu John Rotluang liana ruat ani INC candidate tur hi Voinkhan MPCC President Pulal Thanzaran Congress Bhavana Puang pu John Rotluang lani hi Nimin Khan MPCC Vice President atan ruat ania kumsa kha kwasam ko pathuma Lokhi chera biala MLA atan thlantlin ania kumsang ni pariat le sang ni som pathuma MLA in thlana te mamit biala tanga thlantlin ni in Deputy Speaker ani to baka Supply Transport le Tourism Minister aloni to bok ani Dampa bial by election candidate Pu Vanel Sailo chuan thubel chian dolo le dot manga in beilo turin mi puite angen Dampa bial MLA by election lo turtana ZPM candidate Pu Vanel Sailo chuan Dampa bial mason na atan machop an nga thusoin thubel chian dolo le dot manga in beilo turin mi puite angen campaigna Dampa bial chunga chamek Pu Vanel Sailo chuan kan bial tu MLA in hunlo taka minboral san hi kan tur MMA amun rok hi azaw don in thlangram kan ni angin kan how tu ten du sak takin helai building turin min da le a bial mi te khongai na karon dil le ani ati Pu Vanel Sailo chuan
dam pabial hian mason na tho tur ma chop an nga thu soin sarkar lai tha chakna ringin kan bialin ma chak taka ason theinan kan zawain tangrualang u ti in thubel chian do lo le dot ma in beilavin thianghlim taka he in thlanna hi ma chon turin mi puite angen ole tuna chung kan video top nan tun na hian Nepal ram a boina sa khop maya hemi chungchang vel hi toite news han update don taila a thome hai kan hre thonga tun lai hian Nepal ram chu boina sa khop maya a chan le awang ni oma lang chu WhatsApp Facebook Instagram le social media sang sang Nepal rama an prime minister an sarkar Nepal sarkar hianin ati top pur maya hemi chungchang a hian thalai Gen Z an ti maya heng ho hi kusang kha kwa sam kwa nulama piang khang ho kha thangthar thalai ti sen lumrual lek lek kha pungkhom in he social media Facebook le WhatsApp an ti top awanga an khapa wanga lungoi lo kha tam tak mai thin ur an omania khang ho khanin nasa takin tuna hianin Nepal rama sarkar an beya tuna hianin news lamin an soidana phechuan Nepal rama hianin an prime minister nupui tuna hianin an hal sakawangin tuna hianin hospital a oma tuna phechuanin anunna achan pha hial ni in news lam chuanin an ron tar lang ve bok ani soito angkhanin Nepal ram hi tuna aboina hi anasakhop maya Nepal ram prime minister nupui hial tuna hianin a inan hal sakawangin a boral to tin prime minister po ani na takin na bang hial to ania heng thalai rual ho hi an minga Gen Z ain timaya omzia chu sangkha chukwa samkwa nulama piang ho khang ho thalai khati na nia generation Z ti na nia khang ho thin urkha an bon hlom khop maya an sarkar pheichuanin ti ngai na vak an hre to lo ni an lung oilo chan ber pakhat hi kan soi to angkhanin WhatsApp Facebook Instagram ti vel kha Nepal ram sarkar hianin na khap wang kha nia achan chu Nepal ram thalai rual hi mun danga le khazir le na thoka ommi nuai som ni chuang an oma wangin khang ho tinen khanin in biak po na kunga te kongtin renga zirlai te tan har sat na tam tak a thlen wang nei in news lam chuanin an soi ani ti chuanin engwanga Instagram WhatsApp Facebook vel kha an sarkar Nepal ramin sarkar hianin engwanga ti top khap nge an ni ti khazona omle theita hemi hi achan ni oma lang chu news lamin an soidan chuanin Nepal ram sarkar hianin anram corruption le engani khang ho thil thalo ti apuna angchi kha social media sangsanga thalai te hianin khatianga tang khan an mangna sa ni in an soya khanga engani corruption thil diklo ni an riat thalai te na social media sangsanga an post dar zung le khang sarkar dem na angjong chi khatiang platform ta na an mang awa an mana wang khanin sarkar hianin akhap sak ania omzia chuanin sarkar hianin an nina le an thil ti diklote thangthar te hian social media mangin an puan zar sak anga an ngai ani hei hi omzia chu thalai te hianin an ti tur reng ania khang social media Facebook le WhatsApp Instagram mang khanin corruption engene ei rupna thalo tak tak te kha khami khang ho social media sang kal tlang khanin an lo post darin an lo engene sarkar dem na angchi zong khan thuan lo post ve thina kha omzia chon Nepal ram sarkar khanin an du lova chuwang chuanin WhatsApp le Facebook Instagram ti te kha anti top pur ti na ni chuwang chuanin khang anti top ta ka wang khanin thalai ho khanin an lung oilo an du lo zialan tinan sarkar office mun poimo tak tak te an beita ania tuna phei chuanin Nepal ram sarkar hianin ti ngai na waka shelawa WhatsApp engemani social media sang khang ho an khap phei kha chu tuna hianin an suit le to jok ani ti ngai na waka an hriat lo wangin khang thalai thin ur ho kha an hlau em maya chuwang chuanin tuna hianin an thil khap ho zong te ka then kha chu an suit le nual to ni in news lam chuanin an soi ve bok ani ti chuanin thalai pungkhom lung oilo ho hianin abikin police ho kha an bitum na sal he maya news lamin an soidan chuanin ti hlum le rong tak taka tha po an nei nual ni in an soya hriat theichina mi somni panhi an thi to ti chuanin mi zali chuangin hliam an tuar bok ani ti chuanin sarkar mi poimo tak tak prime minister le sarkara mi poimo lulok chin ho khang ho kha an in te an hal saka zel lampang thlang pon an basua sama zela tang zong te po kha lung ina tagin an chuak vek bok ani
he Nepal lampang news lamte dai kan ron ti chhuwa telna chan hi chu hei Nepal rama tu hnai thil thleng mek le an buai na mek ania a hei hi apoimo na pakhat a tha khati na deuh pakhat chu hei an ram thalai te hi a bik takin sang khazi kwa som kwa nulama piang ho kha ani tlang puya tuna nor huai hot tu te hi a tha khop maya social media kal tanga WhatsApp Facebook Instagram kal tangin an ram sarkar corruption thil diklauti na ei ruk na chi sang sang khang ho kha huai sen takin social media kal tangin mi pui ta ria thei turin an post dar thin ti na nia chuwang chonin an ram sarkar pokian khanin khang kha an du lo wang le an ngai thei lo wang khanin WhatsApp Facebook ti vel kha khoi an khap top ania anti top top ania chuwang chuanin an boina chan poi khemi hi ni chuwang chuanin hei hi kan rama po hianin hetiang hianin thalai te hian tingam ve taila a thaveu na riat oma amaro chu Mizoram chu alaral muangatin hetiang a engani ei ruk na lian tham le thil thalo uchuak ti te kha an la om lo wang te po ani mai thaya amaro chu kan riat chin phak ba ka nia chuwang chuanin hemi konga hianin Nepal rama an tholai te hi an enton tlak khop maya an huai sen na hi a thak tak zet zetani hetiang hian Mizoram tholai te po hianin ei ruk na le sarkarina thil diklo atini chuanin social media kaltlang hianin puang chuak ngamin soi chuak ngam ve taila nakina chuanin ram nuam tak le ram zalen tak te po alani chhozel tura te po ngai ta ila a thawme Nepal ram thalai rualte an ram ta na ti ania an ram in ma son theinan le an ram than mo bok ti to pani theinan hetianga ma la hi anita ti te po kha hriat pui taila thawme ole khati zong kha tun tum kan video ta na kan don ti chhuwa thei chu nile tamai sila thlitu zong zong te in zawai mang thale vek phot mai ule